vrhunski komediograf, kao što Sally Potter je uspjela sagraditi jedan komedijski thriller. Zelo eksplicitno prikazano, kako je, ko se maske odvržejo in spregovorijo zveri. Smo na robu reality showa, performansa, predstave, komedije. Mislim, da vas čaka en tak konglomerat reality showa, Hitchcocka. Imam tako fenomenalno priložnost stati na odru z izjemnimi igralkami in igralci, sodelovati z njimi, se učiti od njih. Mi je bilo izjemni užitek delati vse to, ker nas Ivica spodbuja, da delamo po impulzih. Instinktivno reagiranje in zato potem pride do vseh teh trkov. Nimam velikokrat priložnost s takimi zvermi stati na odru. Lepo je igrati v tem današnjem času April, ki brezkompromisno lahko govori resnico ljudem v obraz in s tem ne dobi nobenih posledic. Marta, ti si prvorazredna lezbika, ampak filozofinja si pa drugorazredna. Mali čempa, ampak to je pravi denar, pravi keš. Pa zakaj ne? Zato, ker je bolan. Lusiš, ogabno si, sej, ti točno to. Mislim, pridite, glejte, uživajte, mi pa toriramo z vso silo.